Reka twanzike mu ikipe ya APR, perezida wayo chairman Deo Rusanganwa yagaragaje yuko atishimiye zimwe muri disipurine z'abakinnyi be nka Yusu Dauda, aho agaragaje disipurine nkeya yandika n'ibaruwa. Gusa nk'ikipe ya APR igenda igenerate ikavuga ati okay, ntago twakishimira imyitwarire nk'iyi ngiyi, dukwiriye kubaha ibihano, ariko bigakomeza gutyo. Harimo abandi bakinnyi bagiye bagaragaza imyitwarire mike. Ku kijyanye na APR, ni ikipe iba igaragaje yuko idakwiye kugenda uko iboneye kose, kandi bagenda bagaragaza yuko disipurine ariyo ya mbere. Ushaka ufite disipurine nziza ukahakina, gusa kuba uri umuhanga nta disipurine biza kugorana, ndetse bikagorana hagati yanyu n'abayobozi. Nk'umukinnyi rero kuba apafominga neza mu kibuga ni byiza, ariko hari ikintu bibangamira muri disipurine ndetse no mu mitegurire ya koca iyo ateguye akavuga ati ngewe niyemeje yuko ngiye gucyura umukino, ariko twese tugakorera hamwe nka timu, hakaza kugaragaramo ikibazo gike nka disipurine, urumva ni ikibazo gikomeye. Hazana na spiriti mbi mu bakinnyi bagenzi be, ku buryo n'imitegurire y'umukino bitaza kugenda neza. Ariko nka APR urebye guhozaho ku ntsinzi nyine biragoye. Gusa iyo urebye mu myumvire y'abakinnyi bo mu Rwanda cyangwa n'abandi performance ya Premier League, ubona yuko hakirimo akantu ko gukunda abakobwa. Tugenda twumva amakuru hirya yo gukunda abakobwa, disipurine, gutoroka, inzoga, ni imico mibi igenda igaragara mu bakinnyi. Gusa nyine nk'ikipe ya APR bikwiye kureba ibihano, cyangwa ikanahana cyangwa ikaha linye nziza umukinnyi wawo witwaye nabi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa APR ikomeje imyitozo, gusa nayo ntago iri kujya ibanira neza abafana, kuko igihe ifite fixtures zivanze mu mikino yagiye ikina, ntago twagiye tubona performance y'abakinnyi nka APR iba yaguze, bagiye guranga amadolari menshi cyane, ariko tukabona yuko ikipe ya APR ntago umusaruro w'ibintu baba bashoweho ntago babigaragaza mu kibuga. Ni ikibazo pe, ni ikibazo. Tuberuka kubona APR igenda ya Kanyarwanda imwe ya Adil nawe wagiye uvuga kuza muri iyi kipe, ariko bikagorana. Gusa nyine nkatwe nk'abanyamakuru cyangwa nk'abantu babirebera ku ruhande, ikintu ukwiye kureba amaso iyo ugiye mu kibuga, APR igenda ize gakora match, ukabona ni ikipe nziza yakoze hamwe nka team, ariko nuko hari ikibazo biba kuri match. Nk'umuntu waba wararebye match ya Polisi na APR, wabonye uburyo cya APR yabonye igitego iragenda irafunga, Polisi irayihaga irinda nayo yishyura. Ibyo ni ibintu tugenda tubona hamwe. Nk'iriya match ubona ko APR yari ifite aho kugenda match kugira ngo ifunge, nyine basi ifunge detail zose ngo icyure amanota. Ni ibintu bitishimiye n'abafana. Gusa nk'aho ikipe ya Polisi ikomeje kugora ikipe ya APR, gusa nyine kuri buri ruhande rwa buri umwe wese nk'umuntu ubireba, ubona yuko hari na Polisi yazamuyemo ifite akagufa. Gusa ikibazo ni ukuntu Polisi nubwo yigaragaza, tujya tubona nayo igorwa na Rayon Sport. Harimo amakipe ahangaha mu Rwanda aba yaraje wagira ngo baje kugora ayandi. Gusa nyine nka kipe ya APR tuyiriho, imyitozo irakomeje kandi bakomeje gutegura indi mikino. Rayon Sport ngezaho ngira ngo ifite umukino wa Hilal. Gusa nyine uko byasa kose ni urugamba rwa Premier League rurakomeje, n'amakipe urabona yuko yavuye hanze akomeje kuteorana. Ni ikibazo. Gusa nyine mu bantu mwebwe muba mudukurikiye, ndabasaba kudutera inkunga, mudutere inkunga, tujye tubana amakuru yo mu Rwanda ndetse no hanze. Twaba tunyuze mu Rwanda turi kureba ibivurwa mu mukino wa Rayon Sport. Nibigenda neza tuzababwira kandi tuzawugaruka ejo. Ni byiza cyane. Icyo dusaba ni ukuzaba muhari tukababwira ibyagiye uko byagenze n'ibintu byagaragaye mu kibuga, n'uburyo Rayon Sport igaragaje nyuma y'igihe gito. Hari imaze imikino igera muri 5 yitwara neza. Gusa nyine hano kuri Hilal ishobora kwerekana izindi mpinduka. Mu Rwanda ni byinshi bari kuvuga. Twereze ku ikipe y'igihugu. Ikipe y'igihugu iravugwa yuko ibiganiro byabo bigeze kure, n'uwo bita Stefano Constantine aheruka gutoza u Rwanda muri 2014 kuzasoza 2014 na 2015, aho yitwaye neza. U Rwanda ari nibwo ruheruka performance nzima. Gusa yaje kugenda atoza n'Ubuhinde. Biravugwa yuko rero baba bageze kure mu biganiro. Gusa twategereza
coaching staff cyangwa abakoca bategurwa cyangwa minisiteri na ferwafa bishobora gushyira hamwe bikatureba umutoza muzima atari imwe ibyo gushaka umutoza n'ibyo kwitonda. Duherutse kumva umutoza wirukanywe kubera gukoresha ChatGPT. Ni ikibazo cyane mu mitegurire y'abakoca mu Rwanda, ni ikibazo. Gusa icyo dutegereje ni icyo u Rwanda rwatangariza nk'umunyarwanda wese yakishimira kubona ikipe y'igihugu igira performance nziza rwose. Gusa ni ibintu bikomeje kuvugwa, ni bimwe mu bintu biba bikomeje kuvugwa. Icyo mbasaba ni ukujya tubana natwe umunsi ku wundi, tuzajya tubabwira uko bimeze, resultat zabonetse cyangwa aho ibiganiro bigeze bishakishwa tuzajya tuyakura nuko biyabagezaho. Inshuti yanjye icyo musaba ni subscribe na like kugira ngo natwe tugire umuyoboro mugari wagutse. Tuzajya tubana mu biganiro bya siporo, twigire ku mugabane w'Uburayi. Umugabane w'Uburayi Champions League yakomezaga, aho ikipe ya Inter Milan yerekeje mu bigori, aho yaje gutsindwa ibitego bisaga 2-1 na Bodo Glimt yisanze mu rugo. Bodo Glimt ni agakipe kigaragaje neza, mu by'ukuri yigaragaje neza, haba muri Champions League, bari muri League, muri National League nyine buriya buryo bwo gukinamo bwahindutse, bwari amatsinda ariko barakina habakaho liste nyine bimeze nka champion, ugabona time table ihuriyeho n'amakipe yombi. Yatsinze ikipe ya Atletico Madrid, itsinda Man City. Turavuga ati ni bimwe byo gutungurana by'udukipe two muri Champions League kuko natwo tujya dutungurana, ariko kuri uyu mugoroba twabonye kwigaragaza ubwo kaje kuwerekeza Inter Milan mu bigori. Gusa icyo dutegereje nyine no kubona Bodo Glimt ishobora gutombora Man City cyangwa Real, irava hagati ya Real Madrid na Benfica zigatombora Man City, niyo wenda umuntu yaba ari yiteze. Gusa ntabwo ari umukino wonyine wabaye. Ikipe ya Atletico Madrid yaje gutsinda ibitego 4-1 ubwo yabisindaga iyo bita Club Brugge. Ikipe bita Atletico Madrid mu rugo babaye indi rwose. Niyo kipe ya Club Brugge yo mu Bubiligi nayo yogeze mu rugo babaye iyindi, ariko uko bisa kose bifasha Champions League hakunda kuzamo akantu k'ubugabo, buranishanwa ry'abagabo cyane. Ntabwo ari umukino wabaye wonyine, reka undi mukino wabashije kuba wabana ikipe ya Newcastle yari yakiye Karabag, biza kurangira ari ibitego 3-2 bya Karabag. Karabag yari yageje kwihagararaho, ariko remontada yari igoye rwose, ibitego 6 yari yariye ku mukino ubanza, byari bigoye. Ntabwo ari uwo wonyine wabaye gusa, ubundi mukino wabashije kuba wabana umukino wahuje ikipe ya Bayern Leverkusen na Olympiacos warangiye ari 0-0. Gusa nyine ntabwo ari ibintu byinshi byagaragaye, gusa igihari nuko dutegereje undi mukino waba hari none. Kuno munsi haraza gukomeza imikino ya Champions League. Ikipe ya PSG iraza kwakira cyangwa Paris Saint-Germain iraza kwakira Monaco. Umukino ubanza ari wangiye Paris Saint-Germain ari ibitego 3-2 bya Monaco. Ni umukino nawe urimo akagufa, ariko ni ikipe zo muri ligue imwe, ariko ubona ko ikipe ya Paris Saint-Germain bigaragaje urwego rukomeye cyane muri UEFA Champions League, kandi iri hejuru n'izina rikomeye muri Ligue 1, aho igaragaza yuko iruta izindi. Ariko nta bidasanzwe uyu mukino uko bisa kose biraza gusobanuka. Paris Saint-Germain bishobora kuza gukomeza nubwo bitabaye by'umupira byahinduka. Ntabwo ariyo match ari gusa n'ikipe ya Real Madrid yaza kuba yakira Benfica. Benfica no mukino bari muri Ligue Phase yari yagaragaje performance nziza, ihangana igashaka guhangara ya Madrid ikase n'ibitego 4-2. Ngira nawe byahaye qualification yo kujya muri barrage, ariko numvishe yuko umutoza Jose Mourinho yahawe umutuku, ariko nawe bavuze ko batagiye kuryama cyangwa batagiye kujindikira Real Madrid. Baraza guperforminga bishoboka, baraza gukora cyane barebe ko bagerageza kwisezera. Usanga biba bigoye nyine nka Real Madrid muri UEFA Champions League tuyifata nka papa wacu cyangwa umuyobozi waryo, uko bisa kose uburyo yakora bwose. Ikipe ya Benfica iragerageza ishimeho, ariko bisa nkaho biragoye. Urebye na Real Madrid isa agaciro k'irushanwa, irarizi rwose, iza agaciro k'irushanwa, ntabwo ari ukujyaho cyenyege, irabimenyereye. Benfica birayisaba izindi ngufu zidasanzwe. Gusa nk'umukunzi wa Champions League nurasabwa kureba
uko bisa kose nyine biracya bikira amahirwe, tubona yuko kuba byararangiye ari igitego kimwe ku busa biracya bishyira yuko Real Madrid yakomeza. Ntabwo ari umukino gusa uhari, none haraza ku wundi mukino wa Galatasaray na Juventus. Nawe uyu nguyu nawo nta kasamutwe, match ibanza byari byagoranye, ariko ubu ngubu cyo bisa kose Galatasaray isa nkaho ari hejuru mu mibare, kuko ibitego irabona 5-2, irakiri hejuru, iri hejuru cyane kurusha Juventus. Nubwo Juventus ifite avantage yo kuri mu rugo, ariko Galatasaray ngaho ishobora gukomeza nititwara nabi, birashoboka cyane. Ni ukuvuga yuko UEFA Champions League biracyagoranye nubwo tugenda tubona gutungurana, ariko biracyagoranye. Ntabwo ari umukino uhari gusa, kirango none hari indi match ya Atalanta na irakira Dortmund yari yatsinze 2 ku busa, donc 2 ku busa umukino ubanza, ariko turaza match irabigenda. Ikipe bita Dortmund iri mu rugo aba ari urundi rwego, away niho kibazo. Match ibanza yari yakoze resultat nzima 2 ku busa, ariko ahangaha ho amahirwe menshi biraza guha resultat nziza Dortmund nitazana kujenjeka, kuko na Atalanta ntago ari sinangufi, ariko bishobora nayo kuza gukora ibishoboka igacyura umukino. Gusa nyine nungutegereza resultat. Uko bisa kose mu mupira w'amaguru nta muntu uvuga ibintu bitararangira. Ikintu ukora ni ugukora ugategereza abandi bicaye ku mafrat barimo bareba, ariko uko bisa kose harimo amakipe amwe namwe tubona yuko bishoboka ko yagenda no guhabamo gutungurana, wenda nko muri kimwe cya kane hazabaho gutungurana, ariko kigaragara cyo gutungurana kurahari. Bakunzi b'umuyoboro wacu wa YouTube, ndagira ngo muduhe supporting cyangwa mudutere inkunga ya subscribe, comment n'ibyo mwumva twabagezaho, kuko ikintu tuba duhari kugira ngo tubahe amakuru yose n'ibintu bizima n'ubusesenguzi. Tuzatuha ubusesenguzi, ari nka kuruse ya English Premier League ikomeje, tuzaba kandi tuzabwira ibintu bizima. Premier League nka Man City yahaye ikiruhuko abakinnyi bayo na Arsenal, tegereje muko muri weekend bizaba bimeze. Cyo dusabwa no kudukurikira kugira ngo tuye tubana natwe, nta kintu kiruta kudutera inkunga rwose. Naho reka tuzasubire ejo duhera ku byaranze umukino wa Rayon Sport. Turufite gahunda yo kuzatubana prediction ni mujya mudukurikira. Naho ubundi turabashimiye cyane, mwakoze cyane. Amahoro y'Imana asigarane namwe.